Happy weekend, let's have fun together. Hi good people, imi dia kalai, hengkatek imi hoto conexão nebe saudável. Ok good people, metri ofina, selori good people sira, baramutuk fatin turismo ide nebe matak no fresco tebes, nebe mak subarang hele cidade Dili, so good people sira curioso. Fatine naranjadi matak balabarik, nebe localize bidau Santa Ana, posto administrativo Cristo Rei, município Dili. Good people sira hakar katene dia glutang konba fatine, follow us. Happy weekend! Let's have fun together! Okay, good people, sira berisang ohiniang hamutuk na fating ho hau Fina Gonçalves Sohani Belong Netri Martins. Selori tabot sira berisang ohin. Los Suni, good people inamos Fina, edição do Ohiniang, a minha cara apresenta fating da Nebeca da Lang Subarangela e a cidade de Los Calafina. Fating da Nebeca, good people sira balo, parece calolaba e a forro manumata, lin sempre lin se fating refere. Los, mas sira ko atene kono ba fating refere, tamba fating ne kan durante ni Subarangela. Los, kira, e turista barak mas sira ko atene. Los. Inamos tamba fating da ne environmentalida, nebe ia flora, no fauna. Wow, interessante teve. Tamba da ne, good people sira curioso a cara katene fating ne, pirami. Olá! Wow, fating ni matak tebes din metri. Halo Fina, fresco tebes. Inamos good people sira fating ne makanaran jardim matak balabari. E los balabari ket karik los. Mas vamos ser uma boa sira. Oh, tebes. Tapi ne good people sira tem que ser mais vegeta ya fating ne. Mas antes atau vegeta fating refere, kita register ke lain. So, good people Follow us. Bindo ba mana nan dua nebe mohi mai visita mi fating molok atu bare visita mi fating se existu ya amnia jadi matang balabari. Obrigada. Okay, follow us. Okay, good people, iyan laos det ba ay funang ho be ay tahang matak serne no iyan mas iya fauna mag iya kereta ni sore. Oh. Si Jono mano ne ite bele say hi ni bele. Hi Peru. Bela tanarang spesial rumah bele gale. Iya naran spesial rumah yang mana sebenarnya tahu. Anda atau 2 minit ba? Tahu tidak. Domi lihat liu. Kalau bayi mereka kayak Domi. Nepalnya gosta liutan. Oh wow. Além dene íamos explorar na beca plantação mata. Também mana belur am satu. Okay. Saya mana gua tali bahari amni jadi. Follow us guys. Okay. Wow, fating gaya. Mata kok. Ay funang naran sida man. Ni aula dum haten me beni naran biasa ma bolunnya ay funan corneto. Oh, corneto. Ini moring mana? Ni moring. Ni tang de muting ni moring permate. Los. Wah, ini tuh dari bunga sih. Ela bele. Por la bele. Los Johnny. Wow good people, itare amutu konas dari matak balabarik, nebe makoni beleza furak no atrai teves turista sira. Hoje me passa a ser no fim de semana e Good people, ela hoje da nedet.
Mas be, ia tempo loraik, ita mos bele enjoy ho sunset husila letek jardim Matak Balabari. Hello good people, welcome back to Happy Weekend. Let's have fun together. Agora ita dadalia itu yang ita nia visitante sira. Los unita marine curiosa karatene, primeiro ite ser husulai visitante dole explica lá em Nara, los kalai. Mela tem Nara completo? Hai dia, kami narang completo Melcia da Costa Cotreal. Bolu? Narang bolu, vai bolu Mazi. Oh, Mazia. Mazia ela é be? Agora dá melhor de dar Oh. Então, Fina, vizinha. Los. Estou indo para querer. Los. Los kalai. Okay. Sempre mai dala hira ia Fatih jadi Matak Balabari. Ya, how mai dalam ruangan. Primeiro how mai anak prima, no segundo mai how mai anak família. Los. Tambah primeiro né mais surfeite lá e depois na lore é uma bem especial mais. Ok. Então, o Anhira mais mai visita Fatih Jardim Balabari com essa mais um sentimento. Dia, kalau sentimento Anhira how mai Fatih lena how senti mate, no senti contente na lima. No Anhira how mai ne oh tempo kalang senti Fatih mate. No mate no Anhira harona manu fikliang fica trai teus Fatih lena. Namas Maya Fatih halo fresh no Matak dandet kari. Tambah kalang nih kan aning malirin to. Prefiro li kalang ka lorong. Cara prefere mai no kalang. Good people. Visitante yang prefiro li mai iya kalang tambah kalang. Tambah kalang nih aning fresco. Fresh pula lima. Oh, oke. Então, enjoy na Fatih iha jadi Matak Balabari. Oke. Obrigada. Bom trabalho. Oh, nada bara. Nada bara. Okay, good people. Ida nema ka amin dadalia. Visitante na hatun sentimento ka teknik kon dele pebes bahira halo. Visita ba Jardim Matak Balabari. Balabari tambah ambiente no Bema fura, fresco. Pokoknya nya view ne bema atrai tebes da visitante sira tu mai visita ya Fatih na feira. Tamara good people, weekend na like dan narap tambah Fatih sira. Mai na Fatih ya Fatih. Jardim Matak Balabari. Localiza ya Bidal Santana. Pero mai ho ema família colega. No, ema bema especial. Okay. Ini tadi dalam mesin ni kan? Belum, kami akan happy main Jardim Matak Balabari. Benar sih? Jardim Matak Balabari naik ni maknara mana bela gailos. Mana irang. Maski mana bela lah iha. Maybe ini so mana irang mana bela hasil mana sira. Okay, good people. Hakara hatena nunjukin kau nama história kriya da Jardim Matak Balabari. Stay tune na Fatih ya canal Jene. Kita acompanha a publicidade. Firman. Good people, Jardim Matak Balabari laos de tia flora, mabe ia mos fauna hanesang ita hotu hare, ia manu Peru, manu rade no selutan. Quando ita bosira la mai fatine, la kombot. Tambah fatine, ho view ne befurak, no diak tebes atau ita refresca ita ne hanoing, ho di halako ita ne koleng. Okay, good people, atau tene claro lutang, kon ba fatine, metri ho fina, se badada lia hamutuk ho naim ba Jardim Matak Balabari.
people agora dadang ame cara dadalia ho mana iru mbe makman ba jadi mata balabari. Los. Hane songo ipenya guys jona diang katak mana bela dadang ne ala market producer tamba iyo ko pari lo tidak ada baru tamba dene good people sira kala khatene muntiren kono ba jadi mata balabari direte itu dadalia ho mana iram. Olá mana iram dia kala. Olá, bem-vindo Hotu Hotu. Obrigada. Okay. Semana sente dia kita espera kata good people siramos sente entusiasmo teves. Okay. Ida nebe que sai curioso ba how fina e nomos good people sira maka jadi matak balabarik ne inisiativa ne kriya usi mana siraka o heta inspiração usi nebe. Ami hetan inspiração usi aminia rase. Tamba ami iha modelu hanesan iha Leblora Green School iha mobisi. Maybe durante COVID-19 ya ami labele halobotida tabari siramos husikela ya uma so ami hanoi tambasa ami labele halo kriya fali iha dili de tamba labele mai barakyo so idane motivação ami. Então sahabat kari hakara kalau matak mos ba ia sidade dili. Assim. Saída mak motiva mana sira hakara kriya jadingne I tambah sama khanaran jadingne matak balabarik. Dia Jadin matak balabarik tamba ami ita hanoin ko na ba labarik sira tangi basic hai ambiente. Ema tangi hatene bahut barat. Iha Leblora mos aminia iha Escola Verde ami hanorin labarik sira ko na ba ambiente o recycling o kona ba labele halo samba labele soy samba su lixo so idane kikwan maybe idane importante iha kaju bor ima labele maybe labari ka gora kikwan hella labele comprende kona ba climate change ka tambasa mi salva be tambasa salva electricity so kaju idane kikwan ne labari tenki hatene so nia jardin matak balabarik nia objetivo kona ba servisu labarik sira o kuliania kona ba ambiente kona ba puda modo rasek o nia sim Diang kata aksang ki kuang babe ni impacto no bot los kala los I mana bela tene ka prosesu hari construção ne nihan duração tinahir I hari iha satinang mana idane how hanoin basic tinan ida liuba tinan koto tamba 2020 panhira niya COVID-19 ami labele ba liu labarik sira husigia umay mabaruk hela LGBTI sira niya initiative rasek o manabela lian lideransa rebenia issue servisu rasek imaiha servisu medina servisu makas liu iha Dariuba. Sim. Yeah. Durante COVID-19 nilalang mana sih jadi mata balabari. Sim. Anezane. Ami halo durante COVID-19 tamba servisu office lian laiha servisu labele ba hakmate gumade salimar. Sim, labele tamba iha restriction ne makas liu tamba LGBT sira ema hela ine hani hane toba hane servisu hane mana bela hatene ka durante cerca sanitaria mana dia capaz sudah hari fatin dane hasabot tidak karek mesmo actividad la mabe ita sai na fatin emane produtivo los kala bebes o ambiente hatu ita basican litam ba natureza durante ne semak apoio ba mana sira ba construção lo pere bela hatene Banhira ami hahu ami uza amine osan privado tamba durante COVID-19 ladun barak donor sira hakarak gasta osan kona baine kaju hanisane emania priority kona ba COVID-19 prevention i material ka masker ka immunization ka vaccination ka maybe so ami halo uza haunia aminia osan rasik maybe colega sira balu hatete tambasa la bele contacto New Zealand embassy tamba emamos bele ajuda COVID-19 nia LGBTI group nia prioridade o ambiente so idane project ne kapasliu so mi halo kikwansa
proyecto ida o tama tia and they approved it. Yeah. Então, Fatin ni hetang be apoio ni musi New Zealand kya musi So durante periodo iha COVID-19 ya ami iha proyecto ida husi CIPAD agensia nasional ema hetan apyo balu husi European Union. So ami arcoris nia parsera iha 3. So labarik sira aprende bara kiha carpinteria, halo jardin. Nia tenki precisa Fatin practica. So banhira ami halo iha jardin landscaping ihane ami simu ajuda husi CIPAD ho iunia proyecto idalara. Netang mana diang katak jadi matak balabarik, fresa balabarik. Belo que mos ba publico gala, ba iha familia sira, kolega sira, bela mai enjoy a Fatin ane gala. Bele, tamba idane hanesane, idane Fatin familia niya. How hakarak or dia ni objektivo ko na ba Fatin idane, tenki ema hotu labaring niya familia mamane avosira. But thank you. Yes, family time they can have because we have a big place. Is a Fatin luaritna, Fatin kapas, Fatin verdi, mas senti seguro, senti basic ambiente. Ema bele kulia bele husufali perguntas ko na ba kuda unsa idane iPhone anne saida education mos iha. So idane Fatin familia ni. Maybe ami focus ba labarik sira. Kita mana bele explica la importancia lima. Bagot people sira atune sira bele pasa weekend hamuto familia maya Fatin. Lima ne araska. Ama idane barak. Bebe idane unique selling point ne idane Fatin familia niya. Itane ami hanoin ko na ba idane Fatin bele mai halimar han halimar kulia. Labarik sira dalaruma mamai mahakarak ema both it one thing ki ne amaman ka or niya bin or mausira bele turhamoto idane Fatin ko na ba parte idane ami hetan kriyate ona ida Fatin ida ko na ba ema artista sira ema bele mai ema bele pinta dalaruma ema hakarak storia balu ema iha Fatin siguru ema la laiha lian botruma ya strada niya oin. So idane most incluiona. Tolutan I Fatin idane kriya rasik ba LGBTI sira. Mara bela niya leaderan sa mebe ema ajuda ya Fatin kriya hanesane idane membru LGBTI sira. Sim. और दिल्ली लारन how hanoin iha Fatin hanesane laiha. Ne te best tamba how travel I know Fatin hanesan iha pohone laiha ima bele hare ka pass liyo. So idane unique selling point idane or Fatin ambiente idane USP most. Hanesang mana diang kata lo ka ba publiko antang nia kada fina semana ka lorong mak visitante sira mai. Lorong visitante sira mai mebe balu ema hatene Fatin ema prefere weekend. Tamba ya sabru ka sexta ka domingo ka tamba ema bele tour clear dalaruma 12 ka liu ka ema bele han hamnasa kulia tamba ida most Fatin ya kalan ema bele uza bar ami han botruma bar botruma so ema bele han ho kulia halimar most ina prefere lorong ka kala. Depende de jetulos tamba ami bele hare view ne kapas liu kala sim mana ne asa balor lorong ho weekend ne loke tukira taka tukira me balorong ne insa kalang ne insa. So loron ami hatete iha loron loke hela mebe ladun barak ema mai mebe weekend ne ema dala barak ema husufali matabisu. So ema bai iha dader mos beli mai balu hakarak iha lokrai iha han media mebe barak prefere iha tamba hatene timone manas los. So sim ani fresco agora dadagne dia
tebes. So ema mai bara ki ha lokrai kho kalande. Ane asa daderas ni tuku hira, tuku nei oh Tuku hitu ho balu mos bele takafali depende banaka hakarak clear tur clear ema 12 mos bele mebe plemenus amitaka tuku sia ho bal. So Fina are maina. Weekend bela maina to kalamos dia. Okay. Karik resulta visitantes barak. Ini definis rumah nebe ke mana sih rasoru? Ladun barak maybe proyektu hanesan privado ema balu ajuda maybe kona ba expensaun ya to ami hanoin tamba how ami tenki halo hela fatin rua iha parte hene so ema bele toba ema bele hare maybe osan desafio osan laiha aminia income ne agora kikuanitwan ho ami fahe iha voluntario sira ami fahe halo fali arrangement jardim tamba ne precisa loren labele husik bemos tenki sai husil craik so kona ba idane maybe ami motivação continua na fatin so sim lorenida. Então, durante mana sih hari di jardim mata balabari tu, problema sila itu mana sih langsung. Ladun problema barak maybe resources is the problem. We minus ladun tamami hanoine बहुत ituan kona ba halo idane maybe ladun barak aminia ya jadin batak bala barik ami sasane hotu ya local prefere recycle material so tamba ya I hela recycle board recycling of tires ema colega sira haretiauna usa hotu rase sim Mana asa karik ia plano boy husi income lebe hetang mais ou menos hetang income lebe ia plano boy hakarik dia sira ba jardim aturone berdada tang visitante sira bela maya fatin refere. I think halo kapas liyo idane idata ho halo quarto rua ema bele toba ema bele hare fatin idane sikrado iha idane foho idane Karik mana asa visitante balu hakarak mai pasa weekend hakarak barbecue nasa mana sira nia plano boy bele barbecue mos bele tamba jadin matak balabarik dalaruma ema tun babi guling so babi guling ema order tia ami bele lori ba prepara dalaruma colega sira hakarak hani de so amatain ami ema gosta los so barbecue mos bele maybe kolia konaba facilidade precisa saída ami bele Ikusli mana bela hato la mensagem ba ita no governo kona ba fatin ne jadi mata ba barik be saini sang fatin turismo ida tamba hamoso no turista Mensagem kikuansa governo tem que hare labarik juventude iha timor leste ladun set feto mane LGBTI narandet ema tem que simu ajuda husi governo husi companhia bara que maia privado osan ema bele fahe promove nia preocupação nia serviço rasi khane san kikwan ne idane botliu Amane bela to mana esperança bel jovem sira nebe maka inovativo criativo hanesa ia fatin refere LGBTI sira nebe maka sira colabora no mana sira hodi cria ba fatin refere ina mas mana bela to mensagem da sira selo nebe maka ia hanoi hanesa atu cria negócio idane bele I mean hotu mos bele juventude ha tene ia força barakliu ni motivação barakliu maybe ema precisa ajuda husi governo ka ajuda husi familia ka companhia balu bele ajuda ha noin idane bele motivação barak nia hakarak kriya
Fatin Hanesaneca, Fatin Seluca, Nia precisa ajuda usil LGBTI sira agora experiência até ona, quando ba landscaping ka, quando ba halo jardim ka, ami belemos ajuda. Sim. Sim, all of them. All of them. Yeah. Então, mano, obrigado Barak. No bom sucesso na Fatin, mano, e nós o colega Sira ba criar jardim Fatin na Fere. E a Fatin nebe mak furak, quer dizer, e é mabalu nebe mak serviço, no esforço makas, to retan resultado nebe furak. Good people, tempo todo atu te desenvolve Fatin turismo e raidoven Timor-Leste. Hadomino cuidado natureza nebe mak ita iha, também se fok solok baita, bainhira, ita hamutu konia. Kami espera kata depois do Good People sila mabijita Fatin ni fila bela pratica com ambiente de clutang los que bela halo matak ba itania Fatin sira e até edição turmai ho weekend ba Fatin ne beke interessante e how fina adeus.